Kiraha sih guyang deh. Hah? Siapa di Jumatan? Ke Jumaahan manehnya. Siapa di Jumatan? Kakadang monyet teh baheula itu cenah teh budak. Jadi monyet teh budak eta teh. Budak poe Jumaah guyang di wahangan. Dicarekan ku bapana teh. Monyet sia, lompat ka leuweung. Oh, jadi monyet. Emang jalan. Oh, mata monyet mah juga jelema kan? Bener-bener monyet mah ya sumedang jauh. Jauh. Waduh, dikit ukur. Jauh banget. Di Kakanung di Tahu naon? Dahar jauh mayo. Nusaha? Lian. Di sana Kang. Tahu di mana ya? Hah? Anu runtuh. Nusaha? Nusaha? Batur anu tina tolokan. Itu deket tolokan. Tolokan mana? Itu. Oh, anu. Aya hiji deui itu ge. Cowok batur. Hah? Di dahar ku maneh lepin? Iya gitu ya. Awang saeutik. Tapi mah ngahan sabari. Tapi mah dua. Tilu. Geus runtuh. Akan runtuh oge minta. Kamu mau? Oh, yang mau. Ngeunah teu? Enak tapi Hah? Amis. Amis. Kata. Barang aku. Beak tah. Beak. Dia unggul. Di Kakanung. Di situ-situ. Ayo omah. Salapan. Eta. Jare kada tilu. Yan teh keur tilu. Sila pinu. Rabu ya ada ka anak pun. Rabu tuh sudah. Mana? Bener. Sasikat we. Sarang. Ayo. Sasikat atau apa? Sasikat. Hah? Satuyu. Satuyu. Nanti aya deui itu basikat. Basikat kita. Itu ge aya sasikat deui. Kadang itu. Aya. Dio Ais Dio. Penting Ais. Tadi pernah dicarikan. Anu nyarekan. Kita hanya Adio Ais. Hei. Saha itu? Mana? Haruseup. Haruseup. Oh, lagi ya. Abang kakak. Adik kakak. Ya, apa kagudang. Siapa mah? Kurang menganyangan lauk gimana sih? Turun pangholana, panggolan baju. Lah baju mah pas adan teh kalau luhur. Kalau kaguyang ya, gitu. Di mana? Ya aku belakang tahu ya. Di wahangan Lin. Pernah nguyang ke wahangan. Pernah nyaisnya. Siapa mau ku si Evin teh bam kakak. Guyang. Wah guyang we. Masuk kemana nih? Ya. Bonget, engkau doang nih. Bam. Telanya. Dicocokkan. Aku tong dibawa ke wahangan tadi udah si dingin. Nuturkan wae. Dekun. Penting eta mah. Pang badan untung we urang empat gancang. Dia rebut dia nih kawin ke. Oh, kan gampang. Oh, mending kawin kan. Oh. Ya, aku bisa lagi yang foto. Di mana? Diri itu di mana? Di foto. Ini tiga yang mas, abang. Video kelege laju. Di mana? Video lang baju. Ya abang mau ada sok itu goyang. Ai tadi saha wae nu teh jumahan? Abi. Latin. Abi mah di imah. Lima. Kalian ngajak lagi mah kucing aja deh kucing. Hah? Batur. Tuh, pocong. Putih yang dina labu pek. Ayah
jamur. Coba kok kayak gitu tikus langsung pergi dia tai weh. Ya lagu yang lain saya mentah. Elekon Indonesia Lin. Hah? Iya, atau dilawan Gurawilan mah. Oh, ngalah sayang manuk kuat. Ayo tadi ngalah sayang manuk di mana tadi? Ning tadi mau sayang manuk nih. Oh, atau dia lihat tai. Hah? Dia lihat tai. Tadi teh mau sayang manuk. Mana? Di mana teh? Dia lihat tai di situ. Di omongan Kang Hendri. Di situ. Sanu naik nak. Sini ya tanah teh. Pangit piit nu kitu mah. itu. Tikukur meureun. Tikukur mah anakna gede. Cek saha? Gede cilik. Oh nya, kumaha sorana? Sorana kumaha? Hah? Tikukur kumaha sorana? Bisa. Hah? Masuk lagi pati ke Tikukurku. Gitu. Abi mah gaduh je pati. Kumaha Gimana? aja pati anakan. Wah. Ayo we di pepenenena teh aneh kuinuna. Ku bapana. Salah hiji anak-anak. Hiji. 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 Nah, Hiji we. Kumaha? Je pati sana. Bakur. Gede. Japati Lin kumaha? Bakur. Oh, ada gitu. Gitu. Ai bapana nama imamene sok itu. Namene anakna nana. Naonan ari maneh halepin? Ayo teh labuk. Oh ya agak. Aja. Ini jauh runtuh ya. Saung mangpan ya runtuh. Ah, kita cita gantian ke mangajian nih. Oh, kumaha tuh? Kamu gua mana ini? Lain Ipan, lagi si Ipan. Kamu gosi. Kamu gosi ada masih itu. Kamu gosi mana? Lain itu sirip kita di gunung. Ari kaboga maneh, Bang? Lalu mau teboga? Hah? Putus Lin? Teboga. Hah? Iya. Putus Lin? Hah? Tangkan Putus ya. Si Age kamu gosi mutiara. Si Ajar kamu gosi. Ari si Levin kamu ke saha si Levin? Si Levin mah kamu gosi apa dah itu dah si Levin. Hah? Di kadang mana naon? Itu. Hah? Mana yang siripis ya? Naon? Naonan. Jangan. Hah? Naon? Jago-jago nulung. Nah. Coba kapal eta teh ya. Isinya ya. Jago-jago nulung. Naonan? Naonan? Hah? Jorang. Gade. Jago-jago nulung. Matak ge ulah goyang sabuligir ke kumaha mun aya kunti awewena. Ha, iya. Dirawe oke. Dirawe kumaha sok? Rawe anam teh. Di bumi nate iya mah bukan di. Kadapur. Balik di kana lawang batu. Kadapur. Aya naon kana lawang batu. Hah? Bukan. Di imah saha ieu teh? Di imah teh iya. Kumaha ieu teh kadapur? Kadapur. Heeh. Balik deui kana lawang pantu keluar. Kucing meureun. Hah? Jelema. Saha atuh sugana keluargana di situ. Cengehan teu. Baik, oke teh. Balik deui eta teh motor. Paling heueuh meureun. Paling heueuh meureun hayang modal. Hayang modal paling ka dapur. Pertama aku mau anak kita ini mah. Mama. Ih, itu saha cenah. Natangkangan deh. Nah, itu deh. Kak, apa nanti aja teh malika itu. Nalikeun kunti. Kenapa di Mina bubu.
Nyanyi ya. Sorangan lu. Si aja jeung mamahna anu sok ningali. Wah, teh tinggal itu ikuti teh budak leutik. Iya atawa. Iya paling eta. Nah. Oh, juga tuyul ieu. Ya, ada juga tuyul. Iya, jeung eta. Kan tahu bertuyul atuh ketepuk. Sisi atuh tuyul dan mayul. Oh, tidak ada angka jangan Kayaknya na antep tuyul dan bayul. Kita yang pahit ya kemana saya. Kayak ayam budak awewe. Tuyul dan bayul. Ada bisa. Bujur lah. Oh, wah ka dieu di dieu Di dieu. Di dieu adeu. Anjay. Bisa nyapin? Hah? Wah, bujur lagi tacan dengan geraknya. Tak baru saja. Wow. Udah awewe. Nah, iya Pak, mungkin. Karunya teh di mana teh?